Kiharo kia Jacaranda, kaunti ya Nairobi, kinyitite ugeni munini wa President William Ruto na batoni yake kampeni-ini iria akoretwo agitwarithia na mbere kaunti-ini ya Nairobi. Wagagu wambiririe mucemanio githiaga na mbere thutha wa ikundi igiri iri na mirugamo ngurani ya uteti kung'ethanira, maafitha a borithi magicungiririo kuingirira. Ruto! Naibu wa rais ya vijana wa Embakasi wanakupenda. Thayo wa mucemanio uyu uthiete na mbere na kwagagio, maafitha a borithi makiongagirirwo kuhoreria ikundi ici, na mucemanio ugithira cigakiria maafitha a borithi hinya na njira ya gwikia mahiga. Wewe kijana ya Kenya, usikubali kutumika na kibaraka yeyote ati wewe akupatie pesa kidogo, ati upigane na Wakenya wenzako, ati umtupie Mkenya mwenzako ati mawe. Munini wa president akomithetie ngahiha ici iria agiritanĩtie na ng'ethanĩri yake aria arauga marahuthira andu ethĩ gututhura ngũĩ. Vita ya mawe, vitisho ambayo unajaribu kuniletea mimi, my friend, mimi sijanunua fear from anybody. Na mimi nataka nikuambie, usipoteze nafasi yako na muda wako kujaribu kututisha. Usipoteze muda wako ati kujaribu kutisha mimi. Thigithigi ta ici kuringana na Ruto ciumanaga na atongoria kugayania bururi makihuthira urito uria manyitagwo naguo mbaru icigo-ini ngurani. We will not allow anybody to balkanize the country and create bedrooms. We will not allow anybody to instill fear in the people of Kenya by spreading violence. We will not accept any measures that makes the people of Kenya fearful. Watu wa Embakasi East, vijana wa Embakasi East wanataka amani. Ruto uria urarakitwo ni ngahiha ici oho ni okireire mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga kumana na miario yake ya kugania gaikia ici indo cia muingi ngono, tondu kuringana nake Odinga ari na mahitia manenanene. A man who commits treason in his own country pretends that he can threaten anybody and he can sell fear to anybody. I want to tell you from Nairobi, hii ni siku zako za mwisho. Hapa Kenya hatuwezi kukubali tena siasa ya fujo na mawe. You have so many corrupt individuals from the COVID billionaires. Nataka muanzishe sasa na mushike wale waizi wako na nyinyi. Ona thengia wa njukanĩrĩro ici, Ruto na atongoria angĩ no mathiĩte na mbere na kwĩhũrĩra ndebe kuria meranĩire kunyerokia kaunti ya Nairobi kugerera tabarĩra itiganĩte iria makambĩrĩria wona maiyũkia ũhotani. Mfereji mkubwa saa hizi inaendelea kujengwa na itakamilika hivi karibuni. Hiyo mfereji ambayo inaitwa Eastern Pipeline ndio italeta maji hapa Embakasi, ilete maji Kasarani, ilete maji Dandora, ilete maji Donholm, ndio tuhakikishe ya kwamba Eastlands iko na maji ya kutosha. Munini wa President William Ruto ateterithitie gutire mundu kana kindu gigwikira muhinga thabari yake ya gwetha kura cia gukaingira thingira wa iregi guku agikomithia uteti wa ngahiha uria ungiyumiria ihinda-ini riri ria kampeni. Ngiribotera Inoro TV ndi kiharo-ini kia Jacaranda kaunti-ini ya Nairobi, njitagwo Gathoni Wanjihia.